Samuel Fagbale Velia Tabla Vevo Nelia. David xlẽ eƒe aʋawɔlawo. Yehowa gado dziku ɖe Israel ŋu eye wòna be David tso ɖe wo ŋu gblɔ na wo be, miyi miaxlẽ ame siwo le Israel kple Yuda. Ale fia la dɔ aʋafia Yoab kple aʋafia bubuwo eye wògblɔ na wo be, miyi ne miatsa le Israel ƒe toawo katã me tso Dan va se ɖe Beerseba eye miaŋlɔ ŋutsu siwo ate ŋu awɔ aʋa la ƒe ŋkɔ ne manya woƒe xexlẽme. Ke Yoab ɖo eŋu na fia la be, Yehowa, wò Mawu la nadzi wò aʋakɔwo ɖe edzi zi 100 eye wòana be nye aƒetɔ, fia la ƒe ŋkuwo nakpɔ esia, gake nu ka ŋuti nye aƒetɔ, fia la di be yeawɔ nu sia ɖo? Ke fia la ƒe nya ɖu Yoab kple aʋafia bubuawo tɔ dzi, ale wodzo le fia la ŋkume be woaɖaŋlɔ ŋutsu siwo katã ate ŋu ayi aʋa le Israel la ƒe ŋkɔ. Esi wotso Yɔdan tɔsisi la vɔ la, woƒu asaɖa anyi ɖe Aroer gbɔ le du si le balime la ƒe dziehe gome eye wozɔ to Gad va ɖo Yazer. Tso afi ma woyi Gilead le Tatimhodsi nyigba dzi heyi Dan Yan eye woƒo xlã yi Sidon. Tso afi ma woyi Tiro mɔ la me kple Hivi tɔwo kple Kanaan tɔwo ƒe duwo katã me. Mlɔeba la, woyi Beerseba le Yuda ƒe gbegbe. Esi wotsa le anyigba blibo la dzi vɔ la, wotrɔ gbɔ va Yerusalem. Esi wotsa le ɣleti 9 kple ŋkeke 20 kple vɔwo megbe, Yoab gblɔ na fia la be ŋutsu siwo tsi na aʋayiyi la le ame 800,000 le Israel eye wole 500,000 le Yuda. David ƒe dzitsinya ɖe fu nɛ esi wòna woxlẽ ame siwo ate ŋu ayi aʋa la vɔ. Tete wògblɔ na Yehowa be, mewɔ nu vɔ̃ gã aɖe le nu si mewɔ la ta. O Yehowa, azɔ la, meɖe kuku na wò, ɖe wò dɔla ƒe vodada ɖa elabena mewɔ bometsinu gã aɖe. Hafi David nafɔ le ŋdi la, Yehowa ƒe gbe va na nyagblɔɖila Gad, David ƒe nukpɔla be, yi nàgblɔ na David be, ale Yehowa gblɔe nye esi, mele nu 3 ɖom ŋkuwòme. Tia wo dometɔ ɖeka esi mawɔ ɖe ŋutiwò. Gad yi David gbɔ eye wòbiae be, ɖe nàtia be dɔwuame nava anyigba dzi ƒe 7 loo, alo nàsi le wò futɔwo nu ɣleti 3 loo, alo dɔvɔ̃ nava anyigba la dzi ŋkeke 3-a? Bu nu siawo ŋu nyuie eye nàna manya ŋuɖoɖo si mana ame si dɔm la. David gblɔ na Gad be, meɖo xaxa gã aɖe me. Na míadze Yehowa ƒe asi me le eƒe nublanuikpɔkpɔ sɔgbɔ la ta, ke megana madze amegbetɔ ƒe asi me o. Ale Yehowa na dɔvɔ̃ va Israel nyigba dzi ŋdi ma. Enɔ anyi va se ɖe ɣeyiɣi si wòɖo nɛ eye ame 70,000 ku le dukɔ la me. Tso Dan va se ɖe Beerseba. Esi mawudɔla la do eƒe asi ɖa be yeatsrɔ̃ Yerusalem la, dzɔgbevɔ̃e la ve Yehowa, eye wògblɔ na mawudɔla si le nu gblẽm le ameawo dome la be, enyo gbɔ, ɖe wò asi ɖa. Yehowa ƒe dɔla la ɖo Arauna, Yebusitɔ la ƒe lugbɔƒe le ɣe ma ɣi me. David kpɔ mawudɔla la eye wògblɔ na Yehowa be, kpɔ ɖa, nyee nye ame si wɔ nu vɔ̃. Nu ka alẽ siawo ya wɔ? Na wò dɔmedzoe nabi ɖe nye kple nye ƒometɔwo ɖeɖe ko ŋuti. David tu vɔsamlekpui. Nyagblɔɖila Gad va David gbɔ gbe ma gbe eye wògblɔ nɛ be, yi nàtu vɔsamlekpui aɖe na Yehowa le Arauna, Yebusitɔ la ƒe lugbɔƒe. David yi be yeawɔ nu si Yehowa to Gad dzi gblɔ nɛ.
Esi Arauna kpɔ fia la kple eŋumewo gbɔna egbɔ la, eyi hede ta agu tsyɔ mo anyi ɖe fia la ŋkume. Ebia wo be, nu ka wɔ ge mieva? David ɖo eŋu be, míeva be míaƒle wò lugbɔƒea eye matu vɔsamlekpui aɖe na Yehowa ɖe afi sia ale be wòana dɔvɔ̃ la nu natso. Arauna gblɔ na David be, nye aƒetɔ fia, wɔ nu sia nu si hiã wò la ŋu dɔ faa. Nyitsuwoe nye esiawo na numevɔsa. Ate ŋu awɔ lugbɔnuwo kple nyitsuwo ƒe kɔkutiwo ŋu dɔ hena dzododo ɖe vɔsamlekpui la dzi. Matsɔ wo katã na wò faa. Yehowa, wò Mawu la naxɔ wò vɔsa. Ke Fia David gblɔ na Arauna be, ao, nyemaxɔ nu siawo abe nunanawo ene o, elabena nyemedi be masa numevɔ la na Yehowa, nye Mawu la kple nu siwo ta nyemexe fe aɖeke ɖo o. Ale David xe klosaloga 50 nɛ ɖe lugbɔƒe la kple nyitsuawo ta. David ɖi vɔsamlekpui ɖe afi ma na Yehowa, eye wòsa numevɔ kple akpedavɔ. Yehowa se eƒe gbedodoɖa, eye wòna dɔvɔ̃ la nu tso.